Okay, so sanibonani abaningi benu bacelile ukuthi ngichaze ukuthi ihlalo zabiwa kwaze lesishamthetho kubalwa kanjani inamba. Kunabantu abaningi abanemibuzo yokuthi NFP isihlalo isithole kanjani. Kunokuningi nje abantu abakukhulumayo. Angisho ukuthi namhlanje ngizokhuluma mina ngendaba ukuthi ukhetho lube ngokuthula noma arigwanga. Okwami namhlanje ukuchaza ngezibalo ezikhona kwa-IEC. Angikhulumi ngama-rigging nani amavoti alahlekile cha. Ngikhuluma ukuthi izihlalo zabiwa kanjani lesishamthetho. Ngizozama ukuchaza okokuqala into ebalekile. Khona kuthiwa ibizwa ngequota. Iquota amavoti okumele iqembu liwathole ukuthola isihlalo esiyi-1. Ibizwa ngequota. Iformula yakhona ke ithi total valid votes amavoti watholile over ama seats plus 1 ama-seats ama-number of seats akhona esishamthetho. So KwaZulu-Natal ama-seats awu-8 KwaZulu-Natal. So uthi plus 1 bese uthi plus 1 laphayana. Le number lena u-3.5 million amavoti avalid aKwaZulu-Natal okhethweni lwesiswa kulona. Bese uthi ke divide by 80 plus 1 plus 1 iquota yaKwaZulu-Natal kulokhethweni ibe u-43,310. That's a quarter. So ile number ke ebizwa ngokuthi iyona i-benchmark ngesingisi yokuthola ama-seat a quarter. Then asize ke manje amaqembini ke akhona KwaZulu-Natal. Kunamaqembu amaningi acontestayo no MK, IFP, ANC, DA, EFF, NFP namanye Action SA, ACDP. Uzobona ukuthi why Action SA, ACDP ngayifaka ngala ngoba asitholanga isithi kodwa ukuchaza futhi ukuthi kufika kanjani ukuthi ugcine la. Now uma ubuka lana ke this is a formula oyisebenzisayo ke lana ke valid vote per party iMK thola amavoti amangaki onke amaphathi kanjalo phinde uze lana ke la ama seats abalwa kanjena ke angikuchaze lokho 90 ebalekile ubala ama seats le quota esiyibala lana sisebenzisela ukuzobala ama seats. Now ufike uthi votes divided by a quarter, so ama vote athole iqembu lelo divide by a quarter iyafana ngengichaze yonke into iyafana iformula konke lana ke uzobona ke la uthi na mawuthi ama vote athole MK divide by a quarter uthola 36.371 konke amaqembu kuyafana ngengichaze ke na into ebalekile ukuthi iformula ithi first time kunethiwa i-first allocation ila allocate khona ama seats usebenzisa ini ke uthatha le number oyithole lana uthatha the first number i-fraction uyishiye ngaphandle. It's a remainder. You leave the fraction, you take the first number here u-36. So ngamanye amazwi i-MK ngokwequota i-MK ina 36 seats, i-IFP ina 14 seats. Then what do? I-remainder le number esele ngalana after i-comma uyibeka la ibizwa nge-remainder lo number leyo. Now bese ke uza ngala bese uzobala ubuke ama remainders usufaka inamba zonke la then bese ubuka i-remainder. Angisho ukuthi first allocation yama seats uyibala kanjani ke u-add lezi number lezi. This is so ngamazi uthola number le you ignore the fraction. That's how you get these numbers. So bese uyabala la u-74 ngamanye amazwi ukusho ukuthi esishamthetho usulama seats awu-74 already allocated. Buka lana ke into ebalekile NFP first allocation ayitholanga ngesithi 0. Why? Ngoba ayimithanga iquota. Kodwa bese zalana ke manje how to get second allocation? Ubuka manje i-fraction. Uzothi ke manje ke lana uyabala ke manje second allocation ubala kanjani? Uthi 80 minus 74 lapho uthola u6 ngoba ubalela kwathola 74 ama-stay wonke awu-80 shuthi khona ama-stay awu-6 okumele uwathole through i-remainder. So ubala kanjani ke manje ke uzothi ke manje ke you take these 6 seats anga-allocatiwe u-allocate using the highest remainder. So now where is the highest remainder here? Uyabuka ke lana ubuka inamba ke lana ke uyaqala uthi inamba enkulu kulezi namba ezilana ilema ubuka lana the first party ethole isithi kwi-remainder. Uzobona ke manje la uthi kube i-EFF for example then uyinika i-seat masuyaba uyawazi awu-6 usuyabuka manje the second one ubani yilaba ubanika u1 wabo ngoba ufuna ukufika kulo 6 lo uphinde ubale kanjalo ufike phezulu uthi bonke labantu laba bese ubuka lana ke ukuthi ke i-NFP still ise-lowest kwi-remainder kwi-fraction ise-lowest kodwa mathematically ngokwebalo ke u0.45
round off to 0.5. So if you round off to the highest number ubecome uba 0.5, then uba inumber yokugcina efika ku 0.5. Ingakho uzobona ukuthi amanye organization umubala ACDP landelela ne-Action SA uzobona ukuthi ba below 0.5. So abasaqualify na we-remainder keke. So i-NFP ithole 3 remainder isithi. Uyabona ukuthi ngo 0.5 ma round off lana i-NFP ubathole number le beku4 le being ithole isithi NFP ithole ngoba u5 lo ma round off oba u5 la labayazi ke benza imath ke bese le number iyahlangana ke ikunike isithi. Then usuyabona ke manje ukuthi nanka ama sithi ufika kanjani ku final seat usu-add lezi number eziwu2 u-add first allocation second allocation iphumele number kanjalo. Ingakho ubona ukuthi lana ke la uyabona ukuthi nayo isithi yaphuma 37 15 14 kanjalo. Okubaleka kakhulu la niyabona ukuthi lamaqembu lana eqala ku first round ebengatholanga lama sithi ayi final athole through i-remainder including NFP. Ingakho ke NFP ithole isithi bafowethu asingakubangi lokhu lama vote la percentage awasebenzi masebala ama seat njengoba ngabhayela nje awasebenzile anywhere kuyi formula. So benzama ukuchaza ukuthi bafowethu asingadidisani iqiniso nje ukuthi iNFP isithi iyayithola ngokwe proportion. Lento ke ibizwa ukuthi iproportion sukuyenzela ukuthi neqembu elincane likwazi ukuthola isithi. So ngiyathemba ukuthi incazelo yami yanisiza ngenxa ibe yindi kancane ngizama ukuchaza ngesizulu kunzima ukuchaza imaths ngesizulu kodwa ke ngizamile ngethemba ukuthi izozwakala ukuthi iNFP ithole kanjani isithi. Ngiyabonga kakhulu.